Koji čekaš, 12 ili 20 u mjesecu? Penzija li 20, uka plata i 12, prasa čekaš. Oj! Morat ću ga masirat večeras po leđu. Ja ću si još čekat 12. Bravo. Radi da ne čekam 12, čekam 20. Što najgore, on kad se napije onu šipu, njega same košćure na leđu, nema kod njeg salce te ništa. Nema što da odbije. Ja već da udarim, kod mene to nije tako strašno. Evo, soka! Oj, ti šao kivi. Što su ti napao? Halo, što rade ovi? Onda drži staklenu. Ne da im ovi crveni disat izgleda. Adnane, uzmi, nema si stediti, Adnane. Nemoj nam djete dirat. Ja ću isto fantu, rekla sam. To Adnan. Voliš slamčicu? Je to Adnan, majka? Voliš slamčicu? Hajde, hajde. Hajde, nije kumo ovdje samo upričati. Ja snimam. Kako ti snimam? Onda ćemo sve. Što si rekao? Je to Adnan? Ili ko? Adnan. Nisu oni bili prošli. Je. Sam prepoznao se. Gledam, vidim. Aha, je. On je ovam baš onako, baš fin jako. Ovo tamo stavi čuvaj. Iza, to nam je rezerv. Energija za kasnije. Kad nije zvezda. Večeras na YouTube gledaj, naćeš vašu utakmicu. Nisam, ali će napraviti zvezdu, obećao mi je nešto će napraviti utakmicu, sljedeći snimat ću. Vezam svaki gol, ajde to jako i da napravim. Ako mi dao nešto napravim, ne moram ga ja dati. Nek se pripreme Milan Pepić i Vojvoda Mišić. Milan Pepić i Vojvoda Mišić posle ove utakmice. A ti igraš tako? Da. Ja sam mislio kako tek reći Zemo je bio malo lepčić. Ima tu sok. Nije to dobro, nego malo. Dok je nastišla da mu pokupi iz kombija smeće i flaše. On se neće od smeća, samo one od konzerve od Energy. Ja sam jednu vodio sad na Legevac. Da? Nije niš htjela i pila cijel dan sviđa. Da? Imao problema na stomaku. Joj, kako ovo se trudi. Igramo sada. Evo, kako ide. Evo, nećemo. Gdje šta? Momci, da uvijek. Mi ćemo, kad daš gol, mi skidamo majice. To. Sad skidamo. Nemaš sam baš sve snimati. Rađan, malo si ne što bi rekli vam, braćo, braćo, dečki, tu mi je trenerka, Fanta. Znaš da prosto sam u Fantu.
golman utakmice. Dobio je u stvari jedan. Koliko je dobio golova? Jedan. Da. Ne, Jedan. Ona nije priznat. Ovi gojgojski, oni ne odustaju. Da. Dok ne proli u krv neće. Nisu oni normalni. Ne! Gdje ćete visokom golmanu dat gol? On veći od gola. Podigne ruke do plafona je. Pa daj, sudija! Ovo je naučere. Eno ga Beli ulazi. Ajde profi. Prerano je ušao, trebao je minut, da. Bio već tereno, on sam to. Samo nemoj da te pređe lopta. Hoću, djelo. Ajmo, ajmo! Ajde! Bravo! A, Beli! Pa ja isto. Dana ima tako nešto. Dana meni isto na Ljiljana. Bravo, bravo! A? Dana isto Ljiljana. Da. A? I Maja je bila kad je bila mala. Da. Dana mi baš onako. Evo i Zet nam ušao čovječ. Evo i Zet nam igraju. Eno ga Zet gore desno. Zete! Ajde Ratić vičuj, možda će bolje. Kako misliš, na dvije? Daj. Znaš kad veš oko neka ovako, kao pitku se radi, ako ima jednu knjigu koliko, znači mislim naši slučajno, jedan piše ovako ako i radi kao rasisti. Golmane, bravo, golmane! Bravo inače! Ajde! Čekaj, ovaj mali, ovaj drugi jedan se vrati. Moja! Ova i onaj tamo, ti bojica. Da su neki rođaci, braće, nešto. A nisu ova i ona? A možda su i ona i ona. Mi smo su rekli da su ona dvojica rođena braća, da im je ovo Dejan rođa. Nema pojma. Slemo, na šut! Slemo, na šut! Nemoj Slemi u noge! Ej! A, Peđa! Onda se Crnogorac okrenuo. Pogledaj Crnogorca što drži, a? A? Što on drži, ima? A on je tako rođen prirodno. Brat! Ajde naš zvezdaš, Naš! To Zete, vikniti! Iza čovjek viče. Naučio ustane i da viče, vidiš li šta se... Brate! To... Ide brate! Moj Zeta da nam dirate sunce da nam poljubi. Sreća pa zna. Pas. Sreća pa je futbaler. Zna i ovaj, zna i Crnogorac nisam ušao.
Opa.